Ita Timoruan Sira agradece, também ita maknia destino ikus ninia visita, no visita ho viagem ida nebe narok tebes. Ita Timoruan Sira mosak solok, também ita nia bibiata nidane, sama ita nia rai dobeng, podi hasuru malu ho ita, hamnasa ho ita, lao ihe ita nia let, qualia ho ita nia lian, pusik lia fuan fura kosameang oyoin maita, haraik bensa maita, hakoak ita, no reza maita. Ita hak solok tebes wanhira ita rona, amu papa dehan, haunia fuan monu ba Timor Leste. Lia fuan idane uniku, no especial, sobade Timoruan Sira. Lia fuan murak barak idane ita beledehan nuda resumu ba visita amu papa ninian iha Timor Leste. Lia fuan idane amu papa la temi iha rai sira seluk nebe makni halau ninia viagem apostólico ninian. So deit ba Timor. Lia fuan idane haturu momos katak amu papa la kole halo nia visita pastoral mai Timor Leste. Anesan Timoroan, wanhira ita rona lia fuan idane, ita hotu senti hak solok. No ita ni hak solok ne aumenta liutan. Ita contenti tebes huamu papa ni visita ne, mai ve, ita ni contenti ne makas liutan, wanhira ita hatene lolos katak, Timor ne, iha o hela metinduni, iha amu papa ni nia fuan. Timor ne Raimundo ninin nebe sai centro. Centro ihe amu papa ni fuan. Ne doni lia fuan amu papa nian idane. Nudar expressão ninia doming nebe makleang. No los mai ita Timoroan sirahotu. Amu papa ni lia fuan nemos nudar reafirmação ida ba Timoroan sira ni fier. Ba Timoroan sira ni doming ba amu papa. Amu papa koko oinsa mak Timoruan Sira hadomi tebes amu papa. No amu papa hare pematan rasik katak ita rai katoliko no tolerante tebes. Amu papa nudar ilas bibiatan diak nebe conhece diak ni bibiwan Sira. Nia presença ne halibur Timoruan Sira hotu. Anima Timoruan Sira atu metin iha itania fier. Los duni itania fier mak haliburita. Fier ne haliburita hamutuk hodi hari pas. Ne duni fier ne precisa sai itania cultura duni. Amu papa nia visita ne nia husikela lia fuan diak maita nia bibiwan Sira. Lia fuan osamean Sira sai nudar bukai ka rai bokur ka rai metan ba povo nia moris no ba creda iha Timor. Amu papa expressa ninia experiência ho Timoruan Sira ho direhan Timor nudar povo simples solok nain amnasador nurak fier nain Raimundo nining nebe sai centro. Timor iha nia furak, iha nia rikusoyo yoin, mai be ida nebe furak liu, o rikusoing nebe bot liona mak nia povo. Buka atu cuidado povo ne. Amu papa husu ba camada social sirhotu, atu folima ba malo, hodi hare, no hadomi povo ne. Amu papa dehan cuidado povo ne. Katak buka atu desenvolve rai ne. No moris dia povo Timor Leste ninian. Amu papa ni lia fuan hirak ne fano nita atu hateke baita nian, baita ni rain, katak afinal ita iha duni rikusoyo oyoin. Precisa tebes mak ita folima mbamalu, odi lori Timor ba oin, no metin iha ita ni fier. Ita hotu senti tristi. Tristi tebes wanhira ita rona katak amu papa laihona. Ita ni fuan tristi, mata beng monu,
tanis. Wan hira hanoi fali memória dia kamu papa nian iha ita nielet. Aman espiritual nebe liu iha ita nielet hode hamnasa hit liman haraik ben sama ita. Ita senti lakon pessoa extraordinário iha fier no iha hari paz. Mas que não é hanesan sarani ita admira no fier duni katak maroma katudu maita força ou kvit Páscoa ninien. Maroma bolonia iha los momento primeiro dia semana ou oitava semana Páscoa ninien. Ema santo sira fossasin konaba maroma iha mos sira nia loron mate ninien. Jesus ressuscitado dehan kita tahu kato foliman bamalo, berdua malo, atu belesai haklakeng nain, sasi nain, konaba fier, lia los, doming, no pas kadaming. Atu ita timoroan sira, bele mori siha paz. Anesan Jesus, nia lia fuan, paz, hela hoimi timoroan sira. Boa viagem amo papa, ame reza baita no ame husu, atu ita haroham bamaromak mai ame nebemak ita hadomine. Atu timiroan sira bele hadomi malo na fatin, perdua malo. Amo papa hanorinita, sai santo. Katak buka atu hak besikam bamaromak. Hanorin mosita atu hadomi malo. Katak buka atu hadomi, hahu keda susita ni bebeoan sira nebemak atu moris, to sira nebemak idade ona kaitani avo sira. Amo papa mos husuita atu perdua malo, kata hare malo di dia.